Maya payabak po. Kaya katamo lapong iyabe, karing kaya katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ng matrimonyo. Mr. Mark Christian Manalo, Amanoknangan Angeles City, at Miss Clarice Vinegas, Manoknangan Pulong Kakutod, Angeles. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Dave Justin Ramos, Amanoknangan Babosakan, Porac, Pampanga, at Miss Girlie O. Lissing, Manoknangan Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga. Makatakdang kasal king November 25, 2025, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Marlex Sanggalang, Amanoknangan Malabañas, Angeles City, at Miss Rizette Lagman, Manoknangan Lourdes Northwest, Angeles City. Makatakdang kasal king December 3, 2025, ang maganap sa Ignacio de Loyola Parish, Manibaog, Porac, Pampanga. Mr. Ernesto Jr. Gintu, Amanoknangan Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga, at Miss Andrea Elvenia, Manoknangan del Rosario, City of San Fernando, Pampanga. Makatakdang kasal king October 25, 2025, ang maganap Santa Catalina de Alexandria Parish, Porac, Pampanga. Mr. Adrian Santos, Amanoknangan Santa Cruz, Porac, Pampanga, at Miss Fredeline Joan Manalansan, Manoknangan Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Makatakdang kasal king November 8, 2025, ang maganap Holy Rosary Parish, Angeles City. Nung ninuman po kaya katamo ingating balong nanumang bagay o pamikatagon, ang malyaring maging sumbagal king kasal daring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo pong misa ini para king Thanksgiving Daddy, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Pilar Enriquez and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyot Jr. and family, Jensen Evaristo and family, Alvin Miklat and family, Mrs. Mardita Aladin and family. Para king special intention ng Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Grace Santa Ana. Para king quick recovery ng Edna Yusi. Para king complete healing ng Elena Cortez. Pakipangaditala naman ding kaladwada di Fernando Bancil Jr. para king kayang death anniversary. Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emigdio Tuaño, Among Teodolfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Zacarias, Corazon, Rosario, Guadalupe, Esteban, Mario, Encarnacion, Jimmy, Jani, Edilberto, Elegria, Rufino, Lourdes, Teresita, Joselito, Crislin, Sinforosa, Manuel, Jessie, Lucila, Eddie, Benjamin, Rita, Edwin, Eduardo, Salvador, Francisca, Julia, Maria, Juanita, Segundina, Javier, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kinglagyo ng ipampo ni Anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, sa ting sala, ning banal na Espiritu, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kapatad, mitmong kapasalamatan tayang iampang iting banal na misa, king ka-28 ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Ing panagkat ning Ginu, kaya katamo, kabang babalik tamo, keti, ban pasalamat, ing etamo mo sana mayulo, nune kumayap tamo. Batangan pong maging karapat dapat si siyan talapat panyawat kapatawaran, ding kekatang kasalanan. Ikang mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ikang dinatang ba mulang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mamilatan wananing ipa, ba na kaming patawaran, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa ng katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo.
O Diyos sa ginumi, datang sana at mantabi kay kami kapilanman ing grasyam, at papalyarya na kami sanang parating magpagagap karing dapat amayam. Itingan po aduan mi king kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, amabibiyan pon magari kambe mo king kametong aning banal na espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro ring ari. Ulinita, di niulungyapin king ilog, at miglungad yang 7 ukdu king Ordan. Antimo ing penabilin na kayang Eliseo, at misubling pasibayo ing laman na melinis, antimo ing laman na ning meto nga bingot. King pamagbalik na kang Eliseo, kambera ding sablang mamantabe kaya, melawos siya kilubbale, at kingarapan ng Eliseo nga ng migsalita. Ngeni ku akilala, king alang aliwang Gino, aliwang Diyos, king kabilugan na labwad, nunemu ing king Israel. Ngeni, tanggap ko sanang meto nga regalo, kening talasuyuyu. Dapot, i-Eliseo nga ng mekibat, nung makananuyang mabye, ing ginungkakong susuyuan, makanyan kong tanggap nanuman. Inaman, pamilita ning tanggap, dapot, tinanggiya mo rin i-Eliseo. Inaman nga ng sinabi kanita, ang tinaning eko bisa, paintulot yu, kening talasuyo, ing mipagkaluban yang gabun, agyurang idala, ring adwang mulo. Uling ining talasuyo, kapilanman, ene malyaring makapidawon ay nadurulukan. O kaya nanumang sakripisyo, king aliwang Diyos, nunemo, king Gino. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, ing Gino, lintad na ing katuliran na karing bansa. Ing Gino, lintad na ing katulira na karing bansa. Dalitanan niyang bayong dalit ing Gino, uliring makapagmulala ng dapat, king sarili ng upaya, king banal ng sikanan, ya ing migdalang kaligtasan. Ing Gino, lintad na ing katulira na karing bansa. Ing Gino, pepakit na ing kaligtasan na, lintad na ing katuliran na karing bansa. E nakakalingwan, ing lugod na at katapatan na, king meto bale ng Israel. Ing Gino, lintad na ing katulira na karing bansa. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning kakatamong Diyos. Purian meng mitmong tula ing Gino, o meto labwad, ikulyo mo at idalit mo ing tula mo. Ing Gino, lintad na ing katulira na karing bansa. Pamamasang ipot,
King kadwa ng sulat San Pablo kang Timoteo. Tandanan mo, King Yesu Kristo ay iba't king lahi ng aring David, sinubliyang mebye. Itiya ing maya pabalitang panaral ko. Paulining pamanaral ko king maya pabalitang ayan. Hinyangin ni daralan kong kasakitan. Ang gana king tatanika larako, anting metong a kriminal. Dapot ing amano ng Diyos, era agapos karing tanikala. Inya ako, pibabatan ko ngan ing sabla, alang-alang karing pinili ng Diyos, ban kanito, bandang tawli, ilaman akam tanda ing kaligtasan, atyo kang Kristo. At ingalang anggang kaligayan, abubunga ng kaligtasan ayan. Oy ni ing metong akasebyan na apanaligan mo. Nung mete tamu kambena, mietamu naman kambena. Nung manatili tamu ibabata, king kasakitan keti king yato, makipag-ari tamu kambena. Nung sasakwil tayo king arapan ding tao, yaman isakwil na katamo karas ning mituldong aldo. Nung eta mo maging tapat, manatili mo rin tapat, uling ena asakwil ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Biyasang pasalamat king Diyos, king sablang pamikatagon, uling itiya ing paninaya na kaya kayo ning Diyos, king pamibiyebye yung makayagong kang Kristo Jesus. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimuri. pamamasang ibat king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kanitang painturo ya Jerusalem ni Jesus, linabas ya king bebe ning angganan pilataning Samaria ila ning Galilea. Inyang lulubya king metong nga baryo sa lubungan deri nga pulong leproso. Makatalakad la king makarayo at ngarang kinulayan. Jesus, Maestro, malunos ka kay kami. Inyang ikit na lang Jesus nga nakarela, sulong,
Munta kayo karing pari at pakit kayo karela. Kabang papuntala karing pari, may ngalinis langan king leprara. Ing metong karela panakit na king kinayap ya, migbalik ya kukulyoy ang babiya kapurian king Dios. Migsakab ya king gabon king harapan ng Jesus, at pepasalamat ya kaya. Ing tao, metong yang tao sa Maria. Iniyay Jesus nga nang may kasabi, elawari ya pulo katao ring melinis king leprara. Nula ka rin ding siyam a katao. Bakit alang may akit migbalik at pupuri king Dios nunemo iting dayuan? At Jesus sinabi na king tao, talakad ka at lumakad na ka. Ing kasalpantayanan mo, ya ing mekakayam keka. Pakabalan kong kapatading mayap ng balita ng kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayapayabak po kekongan. Tore nga liwa. Na. Peki pabiesta na la. Karanod na naman din matako, babe. Ay, hali, bibiro ko mo po. Kaluguran kong kapatahan, fiesta pin po Angeles, niya pin po yung lanaval at suya naman kaya katamo keti. Anya pong seminarista ko, ta po Angeles, sung makanya na lubusop nongan, ngay gana-gana ka rin. Pero minsan po, anyang payari na ako po kay seminaryo, miyatasan ko po mag-attend workshop kay di Puking Manila. Pabulan mo po tang summer workshop. Uling pabulan niya mo, magkasakit kong mantun, tuknangan ko ka rin. Uling murira po, 1 month deposit, 1 month advance. Kagarabyado kanta, pabulang ka mo, po. So sabi ko, total nga ko, keni kay Puking Burgos, ken na po lalabas deng Philippine Rabbit, tuling ketang Kantumi, karin niya po yung karelang istasyon. At pa po Philippine Rabbit. Ayun ko. Atin pa kano, atin pa. So, atin pa maapilan sigurong mamandar. O kanita po, masikan niya pa yung Philippine Rabbit, karin na po lalabas. So, ayisip ko, sabi ko, total, ning kay MWF, ning kay TTH, ning kay Aldoldo, okay mo ito, tinako mo, balikan, Aldoldo. Kalapit na mo, sakip kay ngarap min, tukuldas kay ngarap min, po. So, sinakaya ko po makaningin ka na ako maging desisyon. Aldoldo, lulus-lus ko, kay ba't ning klase ko magbalik ko. Kay ba't kinabukasan niya naman lus-lus ko, kay muli ko. Minsan po, palus-lus na ako. Tsuna kaya po kay NLEX, wari po po ang tsuna ko NLEX, kan tayo laging konduktor, klakatakakada. Yapin po itang mamusbus na yung ticket, po. May musbus na yung ticket, at saka na no po pamye. Potang binyan na rin kaya kay ticket, nagawan mo. Bigla kaya po yung kanakong bag. Kabuklat ko kayong bag ko. Makagising na ko kanya. Alayo po yung wallet ko. Heka po may karugan. Po. At suko kikalibot na ng NLEX. Nanggawan mo tipa ka. Mataba mete nakakanyan nga ako. Numahalo ka kanyan. Kusing mo man. Ala. Po wala akong bitasang pera. Diyos ko nga ako. At tinako saan kakilala kay bas, tinalakad ko po, linawe ko lang. Lugod ni nga pong wala akong kakilala. Ginuko, nina, may yari na akbalat kanini nga ako, pero ating ko po nga pansingan, may itong lalaki, halos sandat magumpisang may biyahe kong lulus-lusal doldo, maralas sa kakasakeke, makapolo barungya pong light blue, magumray siguro kay Bangko Manila, yaman Aldoldo, ko-commute yan. Habi ko, wala na kang aliwan choice. Lapitan mo na, kapalan mo na, ing lupa mo nga ko, po. So, lapitan kepo ko, nga ko, tabi ko be pakilala. Ko po baro katao, magpari ko po nga ko. At kay ba't sinabi ko, maralas na ko po nga kasabi, kaya po, ngayon oras sa ini, kepalyarian ko,
Akalingwan kepo yung wallet ko, kusing ko manalanga ko. Makisabi ko po sanang mayap ng malyari, pamasayo ko po ngeni, ken tutuki katapong misake pa si bayo keng bas, ako naman, ing mamasahi ke kayo nga ko nepo. Kay nga nakako, lang problema nga na. Adwa, Avenida, nga na keng ko doktor. Ay, salamat nga ako, nepo. Kay ba tala akong patugon pa? Salamat ko. Salamat po nga ako. Kaya tutuki po. Ako naman puntaya. Ako mamasahe kaya kayo. Bali po pekibat na. Tepi ka na ako. Kami gagana ka. Na mo na po problema ta. Kaya tutuki, nung ating ka nga kasake, alayang pamasahe. Pamasahe me nga na. Opo nga ako naman mo, nepo. Lugod ni nga pong ginupa si Bayo. O te ko na ya kasaking matuwa. Kung naikitin ng lalaki, nepo, ay nga ko, makabayad kaya kanini nga ko. Mayari na yung workshop ko. Mayari na ito. Kung nepo ikit bitasa, itang lalaki. Misan, uling magaral ko pa po seminaryo kay San Fernando, pauli ko ang iles. Keni po king sindalan ating minabat, nepo, babae ya. Tinangalong anak, 7, siguro 4 ya itang metong halos sakto ya lalakad, bit na lang. Nang kasakera, pilit nung kakandungan de nga dua. Kabang tatal na yung metong. O syempre, imagine niya po, tatalad ng anak, kay batati nga duwang anak, ela po kanyang deni nga dua, nepo. Nga na ng miragsayang metong, nga na ng manaabuyang metong, nepo. Nga na ng driver, o tayo po lukluk! Nga na. Wapi naman, kasi po, yamo yung pasahero ang poyako. Hanay kalwala sin jeep, pero pipilitan o rugong kandungan, nepo. Nga nang ako sinabi kaya, lukluk yo po nga ako, po tama disgrasya la rin anak. Peki bata na ako ng ima. Ing tutuna po niyan nga na, para metong yakatao yung pamasahe mi. Kanya rugo pipilitan kong lukluk nga na. Haga nakakita lalaki. Lukluk yo po nga ako. 4 po nga ako, nepo. Kaya habang ko, bakit mas may kameros ko, mas malig Manila kaysa anyang binayad ko lang makanyan, nga na po niningima ka na ako, siguro naman po nalugod ng hapong ginumikit tapang pasibayo, kaya tutuki po, ako ng mamasahe para kaya kayo. Tiniman ko mo. Gets, nepo. Malamang tiniyeng kaya katang ebanghelyo ngeni, kinayap ya, ining meto nga leproswan, may balik ya kingapong ginu, at kay bat, migsakab ya king gabon, alayang patanat pa salamat king Diyos. Pero nanong sinabi ni ngapong ginu, yapong dinantang pansin. At Jesus sinabi na king tao, talakad ka at lumakad na ka, ing kasalpantayanan mo, yang may kapakayap, keka. Ing kasalpantayanan mo yang may kapakayap, keka. Kaluguran kong kapatid, pareking sasabihan kaya kayo ni, the Lord does not need of our praise and thanksgiving. Na kailangan ng kapurian at kapasalamatan tamo, wa matutulaya at mayayamaya kaya katamo po tang biyasa tang pasalamat. Pero ngakupen, naman makaragdag king kadiosa na yung pasalamat kaya. Ing burinang sabihan ni tiyapin itang, kay ba't mong salamat ka, kuha na ni nga pong Gino, talagang pasalamat ka karingaliwa. Ibiye mo yung kekang kasuyuan karela, sopan mula detang mangailangan, palto mo yung tula karela, ing kasalpantayanan mo yung pep. Diyos ko, ninananda ko. Hoy! Nanala. Ing kasalpantayanan mo yung pepakayap keka nga na. Kaluguran kong kapatid, o batandat Domingo, babalik tamo kaya ni Pisambat. Ing tao kaya ng Ebanghelyo may balik ya kang Jesus. May ngari tamo, magbalik tamo, ban simba. Uling obligasyon niya, palagi ko po, bigit na kanita, king kelambatan nyo ng sisimba tamo uling manyaman. Kaya lubale, kay ba mo sinimba, mayan ka, pakiramdam. Kay ba mo sinimba, malamo, at nakakagrasya, at ng karaguling kanwanan at bendisyon tinggap mo, nepo. Anyapin, ing balang kapag masusyanan ng misa,
ning Eucharistia, kapasalamatan niya. Ababalik tamo ling pasalamat tamo. Akabyusan tane naman ning parmingwa, kabyusan tano naman ding miyayaliwang hamon na ning biye at tsutapa. What yung problema pero sa leseta kabilyan, nepo. At tintapang laban nga na, pasalamat tamo kingapong Ginoo. Anyapin po potang kaibat na ning misa, nanong sabyan mi kaming pari. Umen ako king kapayapan, ing misa mi daune. Umen ako king kapayapan. Nanong rin sabyan nita, na ika lumwal na kakempisamban, ika ape salamat kaya, palto mo ining kapasalamatan ka ring aliwa. Potatin pang taong payapaken kasi maranop ya. Pakanan me. At yung pang taong payapaken kasi tuliruya isip ne po. Abayan me. Sopan me. At yung tao ke na papayapa uli na ning dakal a problema king biyena, antabayanan me. Uy tinga manwana ni nga pong Ginoo ke katamo. Pe pasalamat ta keya pero muli tamo daralan taming kapasalamatan na iti at ipasyagining kapasalamatan karingaliwa. So panla, lakwas na retang mangailangan. Kaya ni pong ebanghelyo, pilan la po kanulang reproswan? Pilan la? Apulo. Pilan lang kinbibalik? Ingdegla Jes uno. Ali, bibiro ko mo. Apulo lang kinahayap, metong yamu ing mi balik nepo. Kaluguran kong kapatad, balamo mo, detang siyam elabiyasang pasalamat. Palagi ko po ang tiya kaninian. Mi balik kay ning metong uling ikit na ing kayapanan ng Diyos. It's more than the healing a pasalamat nun burineng akayabe, akarumot pasibayo ing apong Ginoo. Anyapin, tutu. Apulula reng meulu, metong yamu ing kinayap. Ulitan kene. Apulula reng meulu, metong yamu ing kinayap. Ing meulu ang pong kinayap pareho ya. Pareho ya ka na? Pareho ya. Haliya. Itang meulu, bila ko itang sakit. Pero itang kinayap, mabilo ka pa ka tao, kinayap. Ay, natsuko pala ken. Makanya niya po waring may ulo, bila ko yung sakit. Pero, halang masyadong epekto kaya nung yung pangaulo na. Pero isang kinayap ka, mukang kapasalamatan, ketang migpakayap keka. Ketang naging instrumento ning pamagpakayap mo. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na ning apong Ginoo ke katamo. That our life should be a life of thanksgiving. Ing biyeta mo, biyayang kapasalamatan. Ulinging sabla, ibat ngan ke ngapong Ginoo. At alata nga pagmaragul kaya nga tamo pen. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Parati at numan ka rin. Baloy po, adat barap ka kay ngapong Ginoo, halakang pwedeng pagmaragulo nemo, ing pasalamat ka karing sablang pigkalubna keka. Anyapin po tanga tsuta keni, metong karing mumuna tamo nga kakitwari, yapin ing banal a krus. Ing banal a krus po kanu has the shortest but the greatest prayer. Nano? Ing krus kanu yang shortest and greatest prayer. Lawen niya po itang krus kay babo. Manakit ko po nga duwang letra ken. Itang krus letter yang T. Itang katawa ng Kristo ang makabayube king krus letter yang piabe yun mo. Puri na sabihan. Thank you. Amen. Pasyag tayo po yung kekatang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang king banwa ang pangyato, at kang Heso Kristo ang anak ng buktong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Virhen, linasala ng upayang Poncio Pilato, ni Pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete,
king katlungaldo, sinubliyang mebe. Pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabi, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu, king banal akapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king be alang angga. Amen. Manalangin taking ipatamong at subanwa, amalambat ng linugot ke katamu, bayo taya pamalyaring luguran, at mitimawa ke katamu, kapamilatan ng Jesucristo, nga tangan pong manalangin, Ginu, papanatilyan mo ke king lugot mo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para king banal a kapulungan, ing komunidad ding sasalpantaya, manatili sanang masalong alimbawa ning kasalpantayanan, ampong pamagpasalamat. Ipanalangin taking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para king Santo Papa, ding obispo, ampong sablong talapaminumunang espiritual, paratila sanang maging tanda, ampong kasangkapan ng Jesus, king pamanyaw kareng pakakalulu, lalo na ring masakit. Ipanalangin taking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka ring pamuntok king gobyerno, pakiramdaman da sana ing pamangailangan da ring memalen, ampong mabilis da iting pakibatan bilang pamanupad king karelang katungkulang sumuyo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka ring pengari, ampong sablang ating kebalwan king edukasyon, at pamiyubog kristyano kareng kayanakan. Apa intindira sana, king bayong henerasyon ing matibeng pamanalig, ampong tune pamagpasalamat, king amano at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para ka ring sablata mong aklis, kapag nasan, ampong daraw na panalangin kaniting misa, ipagalog na sana ning Diyos ingke ang kaburyan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. O maya palubat malugod a Diyos, ang tinaning tinanggap ke ngalang bayad ke ka, alang bayad kami naman sanang mamye at makimirake. Banditak mo man makapakiwangis ke ka, at kingwangis ning ke kang anak, Yesu Kristo ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kakatamong daon matanggap larapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoo iting daon karinggamot mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ng Laguna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Ginumi, tanggapan mula ring panalangin ning tapat mong balayan ay ampang mi kambere tingain. Banking kapamilatan na diting gagampanan ming mitmong katapatan, apang ay tuliran ming miras kami king ligaya mo banwa. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka antimo, itas yo laring puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa Dios king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Kapamilatan ng kayang pangabait, may bait kayang pasibayo. King kayang pamaylasa, may kabus kami king kasalanan. Kapamilatan ng pamanyubli ng mebye, may bangon kami king biya alanangga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lugub kami king kayarian mo banwa. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, ngamingan alangpat na pupuri. Banal, 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 banal ka kinulog sa ligaya. Mitmuya king kekang ligaya o sana king kakatas-katasan nuaniya ing daratang king lagyo ning Ginoo o sana king kakatas-katasan nuaniya ing daratang king lagyo ning Ginoo o sana. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ng espiritu mo antimoy titipang ambun, kareting ayin biban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaanan mi pa kaditang benging mi pagtaksilan niya't bayo na kusang lubdinaw ning biyenaking pamaylasa, ampod kamataya na kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti, karing disipulo nat nga na, kwanan niti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidaon, para kay kayo. Bakanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamata nakat pinuri. Dinwang niti karing disipulo nat ngana, kuwanan iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao. Ban kanita, mipatawaran la ding kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo metea, I Cristo me vieia, I Cristo datang ya pa, I Cristo metea, I Cristo me vieia, I Cristo Iniangening gaganakan miyo mapamakalulong impaing kamatayan ang poning pangasubli ng mebye, daraon miyang kekaiting tinape ning bie, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kekaing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, banmiganap ya sa king lugod, kambe ng Leo, ing papami, Florentino ing orsobispo mi pasyano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo, lakwas na dening CWL. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ing pangasubling mebye king pakalulumoy dalamulat ding sablang mayango na bieket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose, ing mal ng esposo, kambe ring Nuana Apostolat ding sablang banal, ami biebye kalugod-lugod keka king kekaba ning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana kambena ampon keya kagumning banal na Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Dios ipanglubos mayupaya manggaman king alananga. Amen. 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 Mitmong kapasalamatan at lugod, manalangin taking ipa, king panalangin tiro ng Jesus.
nunay kabusking maro. Ikabos mo kami, King Sablang Maroko, ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, King Panahon, miban, King Kasopa, ning pakalulumo, mitimawa kaming parati, King Pamanalipa, ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, King Sablang, kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan, ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Kristo, sinabi na karing apostol at ngeni sa sabiana, kaya kami, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuling pansinan mo, ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, layon ming pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, maggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimo. Ipakit tapoy mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko ngan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako, king kasalanan ning yaton, wan laring mayawos, king dulang ning kordero. Kinu, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasad, sadsad, hanggang king biyela na. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo panigapumi, king dibinong kamalan mo, king nung makanano mo kaming pakanan, king kakamal-kamala ng katawan ng pondaya ning anak mo, makanyan mo kami naman sanang pangituliran, mirakayanan, king katiyosan mo. Itingan po adwan mi, king kapamilata ng Kristo, Ginumi. Amen. Tinggap yun o pureng alaalay envelopes yun. Halidala pa. So, kaya po tutukin Domingo ka rin ko na po i-explain na po itang kaya katamo pong pamigaga na kakaring maldang kaladwa, ipanalangin talat ganakan, kapamilatan na puring misa, mag-umpisang October 23 hanggang November 8. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka, Antimur. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuka, Mary, kaya kong familia, kilagyuning ipa, poring anak, poring Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon umetana, king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kongan.